kalene wa watu ya peni ile akitai ya vivia ala vivia vasia ya tasalme ya manuia ya kalmuina Litolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etaitu pito ya pia Sio untau langa manaya Le fepula fimai le sami Ota umau fetu ile langi Mosulungi ya umasia unkani A omasa bali Le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia la tenge matama Olo sisi vai mapepese matata la to ulele Masia upele Tangi mai lewati Olo otumai imata pele Ai omai va masia upele Ta oto ai o pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai casino Mauna moli paata milo Beiko se peramitai ai pupito Le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu Se ifai mafia Si vai mapepese matata la to ulele a omae vande la lo oleni na oa umasia upele Watonu matatawule ingoa Wapa aingoa ai Samoa Lepeni nao le Pasifika Wapa imamita ngaya ita Faapea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai Atende le aumai moa ia Samoa Le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu Se ifai mafia ia Tenge matama Olo sisi vai matata la to ulele a omae vande la lo oleni na oa umasia upele Le masina se isusulu ia Samoa lo Se ifai mafia Tenge matama Olo sisi vai
tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokulu a. Ole Chamberlain wala wansi ele Radio Samoa le divine ole Aoauli ole se fulu malefitu minuto te nele tu la elua ole da sa fa fonga le tru inisio ta to fa fi fianga su I fe filoi e tai to lo mo le divine ole Aoauli la mai manu kaune ya lo fa pele on finga solo ya ole dia timbi ole Aoauli langa ya tule o le maleva lele e be se vulanga ya tu lu mo ole le manu ka mo po le Westfield mo e le foi totele le malu le tru e fai ma fea I le aso ma le aso e po le foi ve yaso ma le fo I masina ya e fa talvan tu le vai ngola Aoauli la mai mo la fa funga anga I le tu fa wa ale si fonga le tru Radio Samoa ta si lima I tolu mo ya mai au ki lani ni sila fa talvan tu fo elo tantu tru I Samoa o le lo mafuta mai lunga o le tantu tua I le fa mo tasi o ono tesi ma le tasi tono la wa ta vale e po tono fo I o le mauta po le lawa fo le whainga alwenga bisi nisi company o la mai le tatu lingtio I dai sa mo fa tala fa tu le vai ngola Aoauli o isi mai tu o le leno lang ya ma lo le soifu manuia ma le langi e ma o te mai le tu lo to soifua ya ma lo ba tu nei o la tatu te toi ma futai fo I le ia Aoauli o le solua le dia so se fulu o le masino February lua afe lua se fulu ma le ono ya ma lo le fai o le faiva ma lo le o sai ma lo le tawantai I le whenga iei mara wenga tūte ma whaiva alo filima o lo ngā pānti ai I le reiva ingo lea Aoauli ia po le nei whai teimi lea so I le tau o turu waka se fie ngā ia ke o kou eo ia tānu si o le nei so longa le lei ia tātou fuanga e fia Cartha I nai Australia I sisifo po Western Australia le mafuta mai el tina ia le au ngā to muli fa meo la futa afa le ioe la afa le vanu tai au ia la tuk chori ia malo fa ka ia ka longo ngi vaengo le abo ia ma tumlai nei au kilani sabti ia lo ko an savit fa ia si vera foi le pa tu umi fa fole la il le vaengo le so ai tili a le visa nga wenga pe visa fe au pe visa malo longa e fa malawan tu le tulinga ia te pe ni ele tu ma tanga ia mai la down le lasi u le me foi stimulating ma want to le wat tu fa te sai ia le tu ona Fofogamua po se manuel programa la o le Fofogamua se u le foi e le tu lai fa e le afia finei ia mai le ona suiela no fofa tasi me foi le fionga ia le tu se vema le programa o le nga I fo favor ia le me foi ona la lo va talo fa tu indai fefo au ona pa ia le tua tau suina li po vai o lai so se fanta fai tau ngalava ma lo le talo malo fo ile on sa te mama tira ma tua pa nga sani le tatu wala leo ma futo mai la le tau se yo o ile po e talo si o lo manuia o lua manuia o manuia fo o tau le nei va henga o le aso e ua mo sina fa silinga malo si se fa malo stino ele ia fe kwala au lai kinga ya si ku o e pe si ku lua ya le fa ya mavili ya yo vili ya fa ya tole ya matatua mai le tautina po le tautaba ia po tau mantua le ai makfiola ai le va pese I longa o manga miel babysita ia fa kwa pa o foi le fai koa ia ma ku uma le la fuinga ai o ka fa le ai o tanto le wai ni sila e haluar ka ia kausila ngai fanga ia la ngai fa pe ngale o la jalua o ia suele manuia ia le nei sa wai ni sila e la ngale fa jana fa toi me fa malo antu le malo siolo no o lo fe ngai fo manga wenga o tutu me fa va lo filima malo le o sai malo foi ia le fa longo tinga tolwai nei la valena ma wa o si ti lunga le paseni ia o le au le aini ngā ruenga tono ni usilani ia e makua makau ki ele foi numero se lau mo no tupu wafe tangata e le o yeini ala tau ngā ruenga ia
na fo suia fainga vo le work and income na wo ye ya wo ya no fan tata ye ona tu ye lo ngoa I sei mo me singa me wa o lo to mu malo do fo le fa ele haya ma sa mea ngai maua ai tonu I se te me mo me I sa nga wenga ya ne want to fuila I enjoy fa wa wa ya la to tua I to tonu o lo ainga o la we ka le sia o to pi tru ya mala tanto o tru ne New Zealand ya po Australia fo pe a fo yo ne tela la na po nga fe la vol ne ya ke lo o lo e ma futa mo ta lo fa ma lo so I fu mo ya male lange ma o se tala wha anoa noa, le nau whi tau atu ai ana nei, o lo wha pia mai a se lipoti, o le tai au ana leila, pe tusan lea o le kuanta I te ai le valu I le tai au. E to o lua ni tamiti sa wha pia lea o na la veve ai ni ta vale, ea mai o le tasi o tamititi, wha mai o se tamititi a onga, mai lea onga lea a Whangaparoa College, ia masafa pela ia na kolosia le awala o Whangaporo road ia I le tempina pe tu so kwante te ai le vanu le tai ona le la ia masafa pela ona fai mai le matanga le wengo leo na vave maua tu la vai le poti le ile afo le vanu le tai ona le la o le tempina ia o la wa fa so so manu ia le tomitich I ina ile fle mai au kilani e le ngā le pauailanga o le kako la vea, e lua la vea ia na wha pia mai ia le tātou li poti le wale tas. Ia o le fuina la vea I se tasi o tamaititi, ia, I le tūlanga la valea, o le kolosi ina lea o le tātou awala. Ia, mai sa wha pia lea o le tupu mai I pasi la kiki al kako awala no papa. Le Harbour Bridge langa I antui I North Shore. Ia, e la vea I lo fo I masaisi ia tangata. Pe tusa leo le lus fulu ono me te ai le valu I le tai awana li la. La vele ina I o newa road. Pe uma lava le off-ramp mua lava lea. I le pasi ai leo le tātou a wala na papaleanga I antu ina I no sure. Ia, mai o se maruanga fo I le ti ngā ina tele. Ia masa awina antu I fo I malananta mititi. I le fale ma I lava le tasi. I au ki lan. Sole. Ia, e paunga o wha matalanga le sa wai I ia o lo o wha pia mai ia. Ia tātou mātala. O le tamititi lo na lua. Ia o le tamititi a onga le nai le kolisi le a North Coast. Ia o le fuku sa ni entu tātou mātua ta vale piki le whana wa onga I le rei fo I vahengo le a wauti. O le tua lanoa ia ma le tātā longa ma sefa. Se a wente nau te le lau sa. A wente nau te le iei le mea nau le sa. Ia wai ia le sasi mea uma. Ia, a le leila le tau fio lau taavale. Ia le ia tuai ma le mafia fia foi le lau pala I o pa o lau taavale. O lonowi. E ke kua foi le. Ia ai se e lau taavale. Pea a fai e sao tele. Tanto maratua. A fai o nawa e tūlanta atu I nawa e langi mau whaai loilo. I lunga o tanto wala te tele. Angu safu I kako awala I ngei sole. E umanga whaile vai asongi ai koe kalipe fo le vai asfo. Kalipe le vai asfo koe whaile I le siva yaso. Ianga o fuile le vai unga le masinga wo koe whai fo. Ia, angu saanga ia kako awal. Ia ai wile, o le wha manatuna mo tātou awe tāwale ni vai ngole a wau. Manatua e fast 4 kilomita le sao. I no fuanga tula lanta ia onga le whanau. E aruantu o la e whae e le pasi ia onga. Ia po le pasi wele le nei tu e piki le whana wa onga. A wani ngalo ia joe, o le sao e ke pasi ia le pasi. E le fasi fulu la. O le FEB le tu la fulu. Lua se 4 kilomita. Ia le sao o lau taavale. A wa e wha taulea. Ina nei te I wha ko losi wha kope I fusa kama ki o loma. Ia a nai ma whai ona tu lau taavale. E o sta lana mo tātou le ringwhaengo la Aoauli au sāni atu e piki le whana wa onga. I se whalawalawe whaiponi whalawalawe nai lua lena tūlai mai le tau na leila. I nai no sure o le tasi Whangaporo. E ma le tasi nai o newa rau. O lo o whaasolo solo manuia umai la uane. I le whalama. A tonu a le te ai tua I le so. Ia po le aso a tai. O loro winga la tau mai ai. E le tūlanga foilele. O le mu o le alo le tabat. Ai ana fa pela o le kolosi la komi kiki ana e wakurka vale le onos 10 kilomita po le fitus 10 kilomita le sao o ile se me fa pena. E le o ko inga mele tupu.
ia mai ese fu ia tātou tala o le awhai, ia mai ese fu i la ngota. Po le ale whamai wa fia se lau kausanga o e au tāwat. E ia le teimi e tupu e le wha le ton. E fu le teimi e le e a fu. Ia le sas, ia pila wanga po, ma li e wanga po. Ma tuma stasi vol wha nau e whele wha ta. Ia lola o ka mako pe me le wha ka. Nga o sola o ka ma kongo o kir ka wale. E wha me le pa or ka wale. Ia uma kape koiki fa pe au ia ki fa kolu kwar pa o warga va pe ia e si le lor ka pungia usa ku manga va savili foi le o fa au fa pe so ma kwa o le lo po le be le kupui ia le me la laki ia e vo le sa maria ngole le na mo le so so o ila ya nga ile me foi le jumper cape jumper leads foi e po wa e me fai o nga fa ke I mai ile ma o ka ma le stavan ya fa te you voi stasio sa maria le nga sa siri mai pe ma you so ya ai ku ko lo mala insignia ala insignia mo ko ale manolo ai masia ke mi o po ya na no tau no wa ku ma jumper leads so le fa o la ka fa pe sol ese le ku ngame ya ka u me lo fa le va pe lo ngo winga la fa o la ngi fu kai ha wo pa wa ya me u vie fa o la ko ngi kai so le pi ya ri che men ku ya le melale ya ta to man ta lai tu la ngi ma fa polo le so jele yo po le fa me yo ngai fi le insure la ka va ya ko ngi vo me vo le ka o le access ia fe lo la pe fa mai se la kala I pe lu se la kala a lo fa mai la le fa se la le limo se la kala wo io e si di pe a ku ka ki le yargam ka si ski e va talo fa ntui lo le divang le Aoauli a Nicole we mala inga pama Winterstein mi wa mo se mala inga le fa funga mai I manukau sina leo ma fa wina tan yelo mala inga le ma to mai nai o tara le divang le Aoauli ia fa malosian wa ile fa na wa onga ina nei te we he tua ye piki la to le divang ola ia mosia ki le vai mal swa ola la o ki ka va e lo po se nga le ngau so ko nga po ona ia fa atfa ele I malingi foi ona le mata be ai sia Salo ai ona ole ona matui tui ona tina Ua mafuai na le ma wasana
It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Sunga o whenga whākau e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i o kilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa o kawar. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa o tau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au o nanga. Warren Out Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha a fofonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala au le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana loi moa, Omega Ka, Savale tau mo fie, Omega Ka, Fili mai loi le Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. When you shake a radio Samoa, lua lua mai, washi mai, radio Samoa, radio Samoa. Radio Samoa. Ale wa joy lu se fulu male lima minuto na tala le July tolu ona wida tolu sfa boponga o tu tala mai an tolu on Pacifica male lano langi fo i pe on te pere mai elfel tu ya Miriam la to pomari o tu mi funa wa tu wa onga le to tele o le fanau ya o tonu fo e tu ma ta vale lo tu wa onga le fanau e piki mai ai la to le ding fo ya woli ole a solua la sos fulu de on vasino February lua fe luono telephone to Frida now malo nga we malo fo ile fa yo favor il DJ mio leso ole via solidi ole ono fanga solo ja longa ole Winter Olympic Games e pe fona we to inicio suio le ole ta alo Olympic New Zealand e ma ole la wo fito wina le tanto pine mua ole pine mua ole na mua le i se temio le po e na ua mua le pine siliva le tamaita i leo Zoe Sadowski le safa pelea ona iai i le talonga o le snowboarding o le ding tamaita i bea ma le valua i astalue safa pelea ona fa manua li ai ma failo na tonga tunga e le talonga lava leo le snowboarding fa mai la valua i asu o le sa toi tau mawhaia ina ia kole ina ia toi mawalo na malos ia le me fa ta yaila o le foi wa toi au sia i New Zealand ia le foi pin e o ia le o le pine auro o le wa tau ai ai ia wa mawa pe manumalo il tuma ta ia zo i le pine siliva mo le tulu nei New Zealand ai le no le pangwaila leo ila tau leo lo tau va e mawa ni pine auro le tatu tulu i ta longa i o le Winter Olympics o lo iai foi ma le li o Luca Harrington e va pe foi Ben Barclay o ila tau mai o le ta longa le vale o le snowboarding o le o lo tali ia le tulanga foi e pe ona iai ia ta longa o le afa pe le ona awa iai i le vavea o le a taiau pole poa nani amala ma le vavea o a taiau o le temina leo le anta aloi nisi nei o alo nisila mo le foi ta longa ia tau nei manuiali le alo antu ta longa o le fiafia nani o le wii le fa moi e pe on ta o mai le ia ta tau fa mtalanga o le via sona se ima vai atu nei o le atu wai le pas le fa moi malanga atu mo le laumoi Wellington i le fa moi o le fa na putonga le wa ta o le Pacific Justice
o le fai malanga atu I nā I le pāle mene o New Zealand. Wha moi tau nu ule fai ngā malanga I le tai au a tai au. E tau au ina, ia mo meo petition, ia po seni ngā lima. A le tūlanta I le lima sifuru afe, o tangata nu o le Pasifika. Lea o lo tau la mua I le fionga ia anai atha anai malana komiti. I le tūwhaatsia leo le neiwha moe o le aunga, ina ia malanga mai antunu o e se fuluma le ono le Pasifika I New Zealand, malanga mai o na tangata. Ia mawha pele au na mawhai o na maua le visa e tolu masina e nofo ai to tono New Zealand. Ia amae ale nā tolu masina e te tau ona tu ua e nā tangata ia lauwhanua o New Zealand. Ai toi fo I antu ilo nā turu. Pe arua kuala I le va lele ngā koi fo I mai e le va lele na. O le me pito sili na tau o le usta ia leo le tūla fono. Ia wa o le me le pito I sili o na wha le tonu le vai teimile. O le tanu o le malip. A lai tangi mai ala ai. O le tu watu o le tino maliu I le palapala po le ele. A o la ve wha akali le visa. O te whai atu o se me pito I sili nana e makuale fia karangoa I stangata. Ai maise lewa pe a o yaso fia. Eoi. Ea wai, na tupu le mewa pe na ia I le manto ai. O le winga o lau tala. Mo le tausanga I lua fe lua toluanga I le lua fe lua wha le wha I unga o le. Oilo, lua fe lua wha ngai lua fe lua lima. Ea, na wha tali e visa e malanga mai I New Zealand I si fo I ro o tau ai. Ia o na o se wha lawe wha fua se. Ia na nga I tuai le whalama. O le mea ua tupu. O umal koe ngā me voi lele a Australia a I melia koe I le ofisa o whemalanga I ngā New Zealand e whamai. Le I o le mako la lai Samoa la e tio le malamata upulera. A I meli pe vidia koe Samoa e whamai. O mako le malolo. Ai o le vaenga ngai New Zealand ngai whaia le mata. Alua I alua. So ke whaia le ki o fo a whamai. E le ima se kukusalanga o sa I male on sa I e yup. Le maupua pua ngā o ia yup. Ai na matua lava matu maulo na whaatotu. Le winga la o lauta. Awa apea o le ase whina ngalo. Wa o le mata upule au ina tunei I le laumue Wellington. E le tau tali mai ei le malo atoa. O le na sa undoa marino le fionga ia anai. O le mata upule ni. A tafo le whina ngalo le minister le o whemalanga I ngā New Zealand mai e whaapea mai. O le a talia I le tau talo sanga. O lora winga. O le a wha awhai ngō fia I le anga I antu I le lumana. Ona whaia le tūlanga lea. Na ona e tongi alo pa sese e sau I ia on whaia le nge alo visanga e kolu masinga. A e wha arongo tā I na. I onga wha salaro leo o el se furukau sanga I sāsanga e koe kumangi usila. Ia a wha peo hangi skulanga I tuatu. Ia o le fo I isi au aunanga mwhiung koe wha fo I o I Samoa. Po o ngā fia lava o antu nuu nei o le Pasifika. Lea e lautongia. Pe a whapele talia ia le whamoimoile le aso anta. Iau. Ia mo I tātou e whaimalanga antu I le poa nā nei. Ia manu I tele le whai ngā malanga. Ia whaalao e le tātou te pāu I le langia lungo le ala. Ia whaatau no ina male manuia wau telo. Tō tele tātou ia o le anga I antu le lo. E le whai ngā malanga lea le pasi tu ua ia o tahu. Wa me pe tu so le tu lai valu le poa na nei po le fia na nei fa moi le tau no o I le lau moe Wellington ia ale o le tu lai valu po le tu lai iva I le aso a tai au ia ona fa nga solo ila ia le o le tatu ma ta puna I le aso a tai au ia ma o le am fai ona e mai mo tu sa o ia le tau ala tatu wala leo nisi fo le tatu o whinga lueng le fa moi fai malanga tu I le lo ia wina tu sa mai le tau watu leo le whainga malanga ia o le teimi e tali mai eipo ai le sui o le malo o le anga ia nei whafuane o le pāle mene o New Zealand e talia ia le anga ia tu leo le Pacific Justice I le aso le a taiao ia ua I le whamoe o le ato tu ua ia le laumue Wellington le tātou au malanga le da I le poa taiao po le fia taiao ia o le toi tau nuu mai ei leo le whainga malanga I nei au ki lani pe a fule alofo le tua I le tai au leo le stofi ia ai mo tātou umai na whaatau mi tia fu le Pacific Justice ia urenga le ia toi le so hantai au whai ia lo la eile na polo mi tia fu na le Pacific Justice ia ona la fole ia I lunga o le ia Facebook page
ale Pacific Justice ina ia mawhaile ona mai mo ia ile lano langi ato I lo la lele ima lo au lele o le ingoa na le Facebook page Pacific Justice ia pu ele antolo miti a fumalafo iai nei ia ai la ile antai
Yanga mai le whailia le whetu ewa bandi le rivainga o le Aoauli ina ua tui se fulu ma le awhawiru tōna tālea o leitu lai tonu ia tāla si o le rawa i tōnu manuia i le loto a fo i o a onga le whanau. Ia loka wha leila u mama o i lau whiriwhiri au. E mau tau talinga tai mani. E o le aluelo le piki mai le whanau a onga. Ole Timini, vivilenga o lau vatasi milasunga ia Victor o le tautumala unanga a le Tire World and Auto Limited iona la lai luai o Tara a wa foi le wha lau loina ma se wha mada tu foi mo i ta tong malo ngā lue malo no sa i Victor. Ia, se fo mamana ni malo o Fofogamua Fofogamua malo sa i malo foi tau ata malo foi tau tua tindu i le sunga ia atara po le tau foi nga Samoa se tastama tina matua Disi foi o mana vanga venga nei tura de udi malo le fa malo se te to fa malu mai wingo le tau ya ma to wa Victor wa fo i mai o le siku ana yo o de fo i mai o de vanga ki ha nei la sai fo i mai da ye langa se rolo se rolo singa yo ma ko ni o tau o do disi ke o rolo mai se dia wala ya por mercado ko mar tau ya ma tau ya ye della lava pa to ni ya tau ya o que ya ma ko festinga fisi ma to nga nga tai au ni ma to la dua pa ma to ma to fali ni do so se no le ma ganga e que o to kali di ma ko ma ko nga so mai po ya mi la vole ma ya nga ngai takata vo Rianga ime foi faia so ta vale makia ia pau se ma. E o me nai ele nanga ia tule malu le tunu o lo si fonga malu Victor. Ia me se le tu ma la o nanga foi le la manta anta ia zo. Ja so le da. Vai me nga re po de que ia ma fa. Então nga fia nga ka sai nga Afrika la chi no po ta. Ai a fa o e va venga viviri ai pa. Ia ma ese ma falling on tanga ta fia le tanto o na. Ya na tu ngula ke fa o e ko foi a casa do mar ere a fia por mar pa. Na oro mata ta ya ava ke fasinga fainga ta nga venga nei a foi. O foi so ma fo ke le ya. O me taka aka mai na kare ke aka uma e ke alo pare ke aka ya ta oro fia ya ia dia uma venga ya foi ava pe se singa sa aku fa ika ka ya riu me sala ko sala ko ngari ko ia Victor o nga laila unga mai ma ko le mo kile yo le ya ai ma lo le fai ma lo le on sai o que fa longo ko no ma lo si fongo fia la ile wa nga wo mo fai lo ko singo le awu ko ile ko singa ngi le fia ya so le da ma ko wa ai no ai awu Victor, ani vai ngai fi fa mara tu pe mo le sila fi pa ia ma malo le tanto tu. Ya, pa tai la fonga mo ma ma to no ia amata ti ma to fari sinia. Ara pe ngai pelo fu service ya fa singa ma to fu service. Ma to fole o lo test mi service ya i fina ma to ta vale, ale te pare vo fe duas furu ia ma to puk me lo no ava pe te mo tino ia fa tino ma to li pe a so venga lo valo ta vale fale tonu fa pe ke o la be fa fa ma to le peno e painting i ma to fa sinia i stamaki ngata foi there o mo ma to lo in spring o ma to spoka ngata foi there ma to poly lift o pas no ko reflex ma to roof rails to sta vale lava mo ya ma to ngata foi there flare sia fa pe la kele pa oro ta vale pa pisa flare se facilite por o wolf ngata foi there ma to scanner ya nga tele ma ko scanner fare se no sa ka inga mo li mo ta sport ya itu dangan na pangana ma to scanner ile ma to fare nia pa le la wa i por wa au ya ma ru ya pe no fare to tinga sia ki malaba ma to fare nia ni la wana yeso sa ma ta no ya mo so son ya nga ko e fa le o ta vale ya mo pe ma to ta va fa ta vale fo ta va to in ma to company
apa pe kausu esau ta'avale haipe mau ta'avale haipe to the Prius ole Honda Civic to the Vic mau malava i mato ta'avale SUV to van mata flata to a four-wheel to 4x4 umana modify ani sen for Ranger Hilux umana disi va mana tua inisi paula po umana nai snowco fupas yang ato leo tato snowco umapati iti pedunga pela ti wesu mai kau su sa pigi apo mana teu te pelo mau malava tato fata vale laisene tono masinga ro pengstene para so sa ilma to fata vale nei lava istamaki vidi man mato numero ole oiva ro fitu fa to lulu o mato swani ole mato pampesini utoro ta vale ne so oniai ono so ne to nei ta tro sa iba tafi do sala fa ka ko tiso sala fa for Africa takes airpoint ala fa pelo moso also carded airpoint sa fa sini na yuso pengan penga por mato pam pasira wari ngat kadi ki hang swipe oiva ta la iba sene então we feel like a yamato mata fole awone ngalu utiro ta vale na turo ta komenta numero tono mata se iba yake ta itasi ol mato paripau pacific siri pecho ta po suai te ki me wheel o se ta vale lava mo amato amasama se sublima e paile sai duas pulua ngai lunga mo se ta vale lava silang se sai mo amato se ki me wheel fo lava ai ke pole fa mama nga moeta pecho su mai i le maso pa su po falu ta vale ya maso nga suri ala yo nai na su po falu ta vale le la maso pa gidi man maso numero koi val sitasi tolu o mo se so sani mo oi pasidi na uso sa mo pe ana penga venga mato te tano la o nga sa mo ti mala ya ko fa lo fongo mo no se pone mangia so foi le sunga ya Victor wa vela voia ba funga chamul moli na le tautumala udanga ale Tire World and Auto Limited yona la lua e dai o tara wala vai le fa le le o lo sa amata mai lava i pa u se ia o i tutonu le afi o dai ma fio so sa dia tu le tautumala udanga na le Tire World and Auto Limited. O le wa se antia tolu male afamidu tolu ton tale le July tolu tan tolu tala I vai normal Pacifica male la lang le fona ava la fama loya pes javale nai sa moile di yawo e ba fo yelo kwa molilo mai ava ironi ma lupe sililo fa tala vantu le di vai ngol tanto tu ma no le ngan we ma no le fe yo le faiva o le tofi la vai o le java ia o le ku mai ku le mukuk yo wala ngi lu ko fo ke lu mo lu mo oili ele me o lo sa fa ye to ina ma fa apaleni ai lau va alele awane ia fa tali le talo fa ban no ele tali va ele fe ele ta mi yo ane I tipu ai o se fa la lave e va mai yo e wale popole se tu malo ale fe e amole lue yo se mo ise over se lue tu ai lue lo ile fe tu lue ma tene mai ile pese tu lue ale dia da ole fe ele to fire foi fe esa utala le anga etele I mawaina la umai le sa nga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae va sa mai lunga lue le yo se mori se over se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue me te dia me vale fe poco
tala flava malo le soifua o tala fo le Radio Samoa. Mo matu mai Palestina ma Israelu, o tangata Palestina o atunu alapi makulupu te te ia Israelu, o lato whaidoa le langlangoina, o la asanga fo ua iyo ina neia le kapeneta Israelu mo le West Bank. O mai a folasia le minista o tupe Israelu o Bezalel Smotrich, ngā yo inga le a whaia e whaafengo fia i o na pule ina e tangata Iutaia, lau ele o Palestina, mai e tā uai o le a whaawau peo no lātou whasiotia le manatu o se setete mo Palestina po le Palestinian State. Tā ua le BBC o i tu ai ngā whaatūra ngana nei o mea e au mawaitangata e soli tū la fono i le vaai le tū la fono whaavau malo. Pa mai lo whaataria le saininga o le ala sanga e le whaatono le militeria Israelu. Awa whaaleo e nisi tangata Palestina le ripoti lea no lātou whiwhewhi nei suinga, ma le ātiri una i ai tangata taito atasi e whaatau o lātou ele, ma o whaingoa ele Mahmoud Abbas, le presidente o Palestina, o neila asanga po ngā yoinga e matau tia tele, ma o wala awa i a Amerika ma malo au whaatasi i a whesosoani waweane. Ilone tona, mo li patia le CNN whapole ina le Perenise ma le Princesse Welese, William McKate, i le mataupa whatatau inisi o whamaumaunga fou, waaria e mai e whatatau deri o Jeffrey Epstein, wa tele ai le mauri poti matala tangata i le teminei. Whamaumaunga wa tā ua wa whamatu mai le matanga ruenga o whamsinonga Amerika, pe ona whamaunia se so upu ma le Kensington Palace, na ia whaero ai se whaero inga matu stala, e na te whamaunia langona ia o le li Bernice ma le Princesse, ono le tūranga e pe ona langa i nei whamaumaunga, ma a whianga i le Parlemene o Britania, ai mai se rea tunu. E toru waso o whai malanga i Berenice William i Saudi Arabia, mo sana malanga ta amilo, a lo whai nei desu e suenga i le uso o tupu sa lesa o Andrew Mountbatten Windsor, le au lo o loto roto iai, malona fo ingoa i le amata upu. I New Zealand, o le tangata lena ia whao o le oti tangata e toa lima sutasi i whale tāpua i New Zealand i le lua pese poluiva, wa ia whaamatala le whaamasinonga o apiri i le asonanafi, sa ia langona ina le fosi o ia, e tau tino i morianga sa whianga iai maia, o no tūlanga onga i tutonu o whale pui pui. Lo tau mawhai nei le ari i e whaatatia ese lona i o ina o na morianga, ma e lima aso lo whai ai le mata upule i rumo whaamasino i tolu i le whaamasinonga o apiri i Wellingtone. O le whinau o le ri i lea o Brenton Tarrant, i luma o le whaamasinonga o pili e whapea, e le i ai o ia se tūlanga na ato toa i sona malosi, i le teimina i atali ai i morianga, tau whaatupu whaalavelave, whasioti tangata ma le tau pule pule, whasioti, morianga i o whenga i nei maia, a whai ai manuela na whinau lea, e toi fo i le mata upu le whaamasinonga, le ana alofia ina ua ia ioi i ona morianga, i le masina o mati lua whedua spulu. O lo fina fo ia pili le whai unga le whaamsinonga, le e solo atoa i le whare pui pui e au noma se palola. I au se tālia le atura i luma le whaamsinonga se tamai tai mai melepone, ua tua ia le mawaina o le sidia ma le tasi te sima le whamiliona, o se tutongi na tuuina iai mo se mata upu whale tū la fono, e ui ele o ia o se lo ia. Whai mai le 9 News, o le tamaita e whasu lua tau sanga le matua mai Surrey Hills, na pu eina leo le astora nafi, i le mai o su e suenga na whaia. O ta ua o le tamaita i o se tangata whai ngā ruenga le ofisa o lo ia, lo o au fia, ma sa ia whapea o ia o se lo ia, peitai, e le ise whailonga tau le tū la fono, e le ai fo ise tūsi pasi wha le tū la fono i Australia. O li putia whaamtalanga mai leo whaapea, e fōringa na whaatino fō i le whainga whaapea i tamaita i lavalea i seisi ofisa loia sa iai le lua whese funumareiva. E lima la mōrianga o whenga i nei maia, whainga tau whaasase ma o toi tala i tua, whaatadiaino na whaamsinonga i le aso se fuluono le masina nei o Februari. Ma le tala manumuri ma le atu marasala, o tangata tipo tiane mai Amerika i le atu marasala, po o Marshall Islands, o lo whea ngai ma whainga tā i le tūranga o le soifuanga i astaitasi, o no le whainga tā fo i na tadia le leia tangata anuu, ma whainga tā le soifuanga toi tau amata wa iei nei.
O le Marshall Islands, le isi atunu ma le Pasifika, o au fia i le ngaio inga tele lea Amerika, o le avesea mai o tangata mai fafo atu Amerika, i la tau elo i eini wha maoninga e mawhai ei o nau mau i le malo tele. Whai mai o le vanga le ICE, o le Immigration and Custom Enforcement a Amerika, na tapu eina ma tipotiane na i tangata ia i lo lato tunu, o le isi wa tipotiane o na o nai soltu la fono laiti o mata upatau ta vale. Whatara noa le Radio New Zealand nise o lato wia, mo lato whailu ai le whainga tā ua whenga i nei le olanga, o no le umi re teimi sa au mawai i Amerika, au le utoe whafo iane i o lato tunu, o le vona tu ua. O le isi tūlanga na tā ua nisi e fōringa o whailonga i lātou o ni tangata soli tū la whono o na o ngā yoinga le ice ma ua matua i langona i le whainga tā o le soifuanga i aso te tasi. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi limai tu Amo Oh
ala fo ile o si se lava ua e o ti te le mna o li sa pasui le au ngai au mai le na sala mole mole fa tali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le o si se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya no foi le o si se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo a toi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e o le papio samo ai o mo ni o si va o le malama so o inu ui tu ma la fanga a wo mai lo tu say face so fa ma talanga pe wai fia si fo I lava o e le cha foi le o si se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so e foi le o si se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo a toi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e o le papio samo ai ua moni o si va o le malama o solo inu ui tu a malala fanga a wa mai lo tu a say fai so fa ma talanga pea pai fia si va foi lava o le cha foi le o si se lava o e o ti se le na o li sa sui le au mai le na sala so e foi le o si se lava o e o ti se le na o li sa sui le au mai le na sala
lau manu se fue ole papatua tinga matau fa fuai te te ne matau malua lui mari mai lau taritua ia iuta ele fofua tu patu mai lau matua si ole pelo ele sewa seu mai lau manu se fue ole papatua se toma e to fa ne fa ne to se toma Fianga sufa filoi o le rivanga o le Aoauli le tuai o a onga whamalo atoi mātua ma le whana wa onga o le dafa o tua onga o le ria Aoauli o le aso lua. O le aso se fulu dea le masino Februari lua afe lua se fulu ma le ono afe o le vata mautu mai. E le tautua wha waulere i le siu fongo Samoa mai au kilani ni sila le radio Samoa talo whamano le ngānue malo le sui fuamanuia. O o le taimi o le tātou wha soa le fionga ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tātou wala leo i Samoa i le neifo ia salua e pe o le masiri ai. Ia e whiawhila nganga wha tala whātou i lau fionga lilo mai awa malo le ngā lue e malo fo i leo sa i ngā luenga o le neifo i vai asfo e pe o le tātou o lia malo le sui fuamanu ia malangi e mama. Ia, whatala whātu, Fofogamua i lau tō whaile nei fo i a fiafi matango fie le alofa o le atua. Ia, manatu o lo o launga tasia lava fo i tātou umaila na tau singa alofa. E le ngata i tātou ainga i New Zealand. Ia, e whapea fo i ia Samoa o lo o alalam papa au i tu e fia o lalangi o lo o mawhai ana maawale nei por kalame. Whatala whātu fo i le tātou ofisa le Radio Samoa le nei fo i tū lao le aso. Ja, tātou te tau whai whamalo lava, tātou te whai tau whamalo si au leisi leisi fo i tiute ma whai walo whilima. E peo ngā pāti ai, pe nei lea son na whililo mai au. Sone, e se vai ngai ana mātou mai tau mātou i nei, mātou i ei whafu, na o anta i lea na mātou mai tau ina, pita. Ja, o tau nāna tau tū lata i le mele sa tū la i mai e le mūtele. E na i le fio anga leo vai tele le asan na fia li no me whaina e sao no i le tūlang. Ia, pe la talata le tolu, se taimi whawha pe nei, le wawi vesi mai mana tua o le taimi le na wa pikita mai te a onga ia wa ngai mai fo i e mai tai a pia ngai mai le ia inga, ina ua mai a fo ia le aso an nafi. Ia, ai mātou tau mai loa, na mātou wa aia mamao mai ale asu lea, na mātou loa o se whale o mu. Ina ua mātou wa ai mai o po se meo vai nganga o lei, vai ooa, vai loa, mātou titilo mai o lea e asu, whapea loa. Lona winga i ele mea le mu, ele i sa mātou manatu o se whale fo ile le te le, ina ua mātou la talata mai i vai nganga, Ia,
ua mato ua ka ai mamao mai I lo ta fa ma fa o fa macholea ia vai le awala ia ele fale le ile vai lima ia o ka fika lo lai o fa kulo la fa ngau le ko ka vale mau ki ngoa o Frankie le sa wele le asu ia malata mai loa ia e winga ese le mena tupu nafi ele ia o le tulanga fele o le alofa wai ile fengo fie le vai atu le fatama ia o mea tino e mai se o se le ni e tele o lo alua I nei tulanga fo ia mai se o le fale le o Frank o lo ia ma le PSP le fale tupu le PSP ia o le tulanga la le na va ai mai ia o se mea winga ese mankua foi la o le wa poloka lo mātou I mōli, o le mau ko whaalonga atu I tua, o le wa sau le tā wale fui mu, ia whekau ia le o la mōli, ma ko ese mai lope mika ai awhelo I utai le awala foi le ai taftafa o Frankie Pito I o ia pia, le tā wale fui mu le tasi le mua mai, nia o kaiminga, ia wasa sao mai lunga o le fali, o lunga le ai pese me o tua na amata mai le mu ila ua ai au ia, ia sa waile anga I lunga po o le fungafa le lua foi na amata mai ai ia o le tūlanga la na whate ia I mako whapea kai kaka kolo mai ai e makwa e la ngonga koe ko kongore ka vale I le mele na mato I lunga le awala ia le asa o le fali makwa asa le ala lango le ka mela o ke le fongia alto telele tu al tata watunu I luma al falfata passi voi na le wai ia me fatau I luma I falfata passi le luma o Frank ia to telefone le malo al tata watunu usa anga ia tu ia mata ile tulango le mu ia a fatino lo ngalwe leo e remove ia kanga mai le area akoa ona le watitilo wai e lua me na la uititilo faltangata foi lele titilo I mea umaya po ame ono afia mu o le falele I luma mai o Frankie e tauna afia pe ale fo ia vavi lua ale kape ia ele kise e so solo mai ia wai ia ele tise ia mafa ia o le si me o le bankley luma I o le mea lale na titilo e mato ia o fai akula wi lo fanga o le fia mana na o pu ele video ma me fa pena fa klo le ka ko ese lo mai ia mato o ese mai lo mato ia o na le tulang foi le mato fe I sanga le mu mato fe tau ia I lo ma ta vale fui mu anga ia tu I le fui mu le officer fui mu le I me vale le fale olu le tato wa ana fire station ia o te lo inana watu I ta vale lua ia ele se me foi le kikile mu ia atitilo foi le video le observer na ia ke le fale te le fale te le mu kasi ka vale le sa mua mai ia le officer fui mu ale va engol fisa ia mata vale lua ia na watu ia o tulanga lana foi le ele tulanga foi le o le mafaina la vea I tua I le soania al fuimu o la wakil kilonga ia ngafi resources mana mia po nga mu ke le fa pe or ka bar ke le lua fo I pe or ka ko ka bar ke le il mana vale le e afua ia ai o le tulanga na pe na bala awa to I mau ko fo inge ia pia mala au mai I o telo mala au mai ia va ta vale na ia paule tulanga le ia Fofogamua o le tulanga felele o lo fatino ase so ngale alva engal fuimu le foi na mata o mai ana nei o la engal lu e al fuimu o la le mu isi va engal fale la le na mu ia o la ia al fuimu I lu mole o le awala ia mata mo fai e tape o lo no winga ia me la ia va engal yo o ile vai o la ne ia mata so solo atu isi va enga ia ai se taimi foi o le asa no mai le fionga tan vasa tu sai foi o le foi fala blavi po le alo na fuanga le ale me na tupu ia ato ai male soani la le al fesa tele ia le o la utitilo o la wanga kilo ia ile tatu ta vale fui mu ile o la vale le soani le mo ta vale fui mu ile ngalulu ia po le ia na po o ngalulu si va enga e tamu fai fo ia fa le fa fitauli ia fa pena fo leo ia ai o le tulanga tonu ale nai la kilo ngafi mata tia fo ile fa la blave talsia
ai le o ye se so afia e se so ifua i le whalulabi. Mali e lilo. E mala vahenga foi le e le o mala malama yenis. E avi se i le tātou le whaunga ina le au tu stalo le upule o le malaia. O le malaia pe tātou tala noa i le mu. O le mua o le malaia le da. E se mai e le malaia foi le ina ua fetu e ai mai. Ia po le ale tūlanga e o iai ali. Foi o le whamani no le tūlanga le wai. E whai akulo o le malaia o le amalea. Fa mai lo la de ku karango i fu nga me ali. I think ole upfalo alole avele le afia. Ioe. Le afi. Ole avapea u fakama ia le malaia. Ele ole malaia fengale wai o tailor no vai foi comments na fa mai. O malaia. La ke o malaia for Frankie. Waka wasa kulo koko mawanunga malo usuka. Ile mea ole afangi. Ole tulanga tawa. Ni Fofogamua. E tawa na mana malama lele wala ngai. E kele foi au fia fai video. Ele o tangata umai lo apu ele me le video. Mari. Fa mai mea isi kanga kai fa mai. Makwa mingoi ko video. La mingo ko kukuinga. Ai mantua, mata wa o mai loina. O ta ua yo mea neina o mai tawa nafi. Mata wa o mai loina, le pu e mele video la ufanga o mai molia nga i mai ilu mo Frank. O faron ko wa asa, ai vala au lo le speaker le leo. Ta ko ia yuka i o mai le kui kai. Ta tau ia yuta i o le ai masese mingoi. Nioi, la lango le ya me po akama le ifo lara le fai. Ale wo fa longo e man ko la kalaka ku yo le afia ma ko le kon ole wo fa longo ina yo tino lo fa longo le asa mai ole afi. O fa ngale le tulanga ta wale ya e fa malulu to fo ya la to be fa pe ole na fa nga na no fa longo le ile live al NUS o fa nga mai le sunga se Yuli Francis Xavier Painalepa. Le tulanga le upule o le malaia. Ia whaatama ia le mauta o Frankie on ele malaia. Ia ia kua iloa. Ile aule ia vea whakasise Samoa ia so ia wa onga. Whama ia o malaia le o malaia se Frankie lai ola Frankie. Ia tonu e au ngā foi le tula i mai e ui na e leo se me foi lele e whaingofie i le company. Ia e mai sei wai e le nganta i lea whaina o le tautua mara una ngā Frankie le lua ia. Ia o le awha pea i lea ona le toi mawaini si o whamama venga mo i la tau ia e whaunga ina le tautua mara ona. O le fasilitele la. O le ale meo le antupu lau whainga aluenga i le isi fia masina le lumana i nei. Ia wale wa fa tafuna ina le tulanga e peo le ia le la tautua ma le la tau ona. Ia ma me fui sa mawa ia le se le ni tausi o la tuai. O le tulanga pangatia la le na. O le pangatia sa o ale na. Awa le la le ai neni ngā luenga le fia tangata ia o le tātou atunu. Le pa ia male malu se tātou atunu. Ia sa wha langolango a whai e kasisi kenge kashia. Le e kesi ai u. Ia o si ona a inga tasi a te ia le tangata e whai ngā luenga. Tau si e le whanau ma a me tameti le aunga. Ia o le tūlanga lana le la ai ai. Ai o le saoa o e Fofogamua. Tasile nei o fale o loa e sa ili ia o loa e sa ili mai al tātou atunu. Ona e tele e kele i o le itu a inga o loa e se tono o leo Frankie. O te iloa na ngata la walu ia Frankie ia November. Le Frankie lea. November o tau sangalen te anei. Na ngata e la walu iai. O ke a lakula. O leo ke wa ai e kuilunga i ata ia e poste tangata. Post ia le aka ia image o le Divine Mercy. Le ia le mu. Ao images konguanga ngo walu e sui. I na no walatu le isi o wala latunga o mawanga koe le whakawa i lua sa lau 5 le image whiololo. O la ku oka se kele o whaatusa ia Divine Mercy.
le la la o kirkilok ni o la wa na fa tama ia isi a lai e isi a fa tu sala no va ai tu ia o le falle le o Frankie o le makwa ikele a kele le oloa talusia o le leile insurance o le company ina ia mawhai ona toi recover ia pe a whailani nai o se me fuile le fuafuaina le mu ia ai a whai se me fui ngare ia longo winga la tūlanga fui nai o ia i le whinaunga ai monia oe Fofogamua ia o le tūlanga whingatalna whai o le alu le oloa tele ia wale aise mea e watu tata watu nuu e su e whai e whaatau ina nai a inga ia e tūlata ia ai mai sei fui o le au whingaluenga o le mea pito e siri ali nā nta o le au whingaluenga ia ma lo fa tai o lena toi fa ma tu mai dei di sol tanto fingal wenga lena fa ma ni mai e fu e Frankie le tu ale a tunga vai ana lila ia ona fa mai e a wole pole le fingal wenga le la vai o le a ma wole so so ani mo ila tu ia pe tu ma pe ala tunga wenga ia tu no le stimo mo vile o te fa longo stela va be pe tu puse pe fer e va be ana fa mai mo foi le fa mtala ngai tu fa no fo fi mali ia ai talo sia o la mfon tu fantu inisio la ia mari si foi o nanga Frankie ina ia mafai e pe ona mawanga luenga tu si ai ngai tono le tantu tru ai na u fa longo le fa tala le te mo foi le tu la me se me fa pe ai le o nanga la vale a Frankie a lilo pe ia e moni el fai si e pe o tia pe lo e pe tolto sanga talwa pe a le foi sa yesi mua le tele la ilalo le plaza foi le NPF plaza ya o lo yele supermarket a Frankina ya o ina foi sa ye foi se mua na vave ala na foi ya foi fa fitaulina e mo ya la na tapo ni foi na ya mo sina mai tai mi se itau toi fai le tūlanga na iai le whatama ia o nisi o mea le mala ia. Ai o le tūlanga le na ele faula le walua i ngei mu ar company i le mula. Ia lili, ia tālu sia o le avave mekse taimi e mawai pe o ngā whea tonu au le hale mafua ngana le ina tūlai mai. Ia le nei mūteli. Ia ma le tūlanga voi lelo le mua mu umar fale anto. Ia o me whapengi ka whape. E ka wanga i singa vaenga foi le leon tutoi. Ia pe a whape la ngā, ia wau i nei a tātu talo no i tunu nei whafu. O le me mua ka kikiloi. O le me foi lelo le paipanga ngā mua pe i singa sukongo le whale pasi ma le paipanga ngā fui a koa le paipa e mua fui le paipanga le mu. Ia e le taunu antu le au fui mu lua. Ia o le fui e whamanu si e nei le me foi lelo le whangu kisi lang mu foi lele le mua ngā rua kuka pe e le afi. Ia ai le yo antu le au tinei mu ia kailo ia po le ale tūlanga i tātu vanga na Anton ia ono tali mai ele o nanga Frankie sia whape fo ia le matanga luenga o fui mu. I think o mea umanga e alu lalo le insurance i le box. Koe o mai lo lau fai insua e fiwa finga waku ia e ama o le mua whafo sei e whesiringia mea na awa mea ngā mo le sanga le mua ni Fofogamua e o ai ta vale tau avel fang mu na ina i mawhai ona fo ia mo mua le whawhitauli e sa awa oi o le tūlanga whai lele i le vave o le solo le mu vave tele solo le mu pele o se waia el tise mafuai po le ase mea ufa pena awa na whape o se mea whai lele mu wange pe o se mu whai ngale se awhikusi po se kuningam e mu wale poku lea fo ia i kaimi lea e kangaka i pea ia mea la len tupo nafi so le elela i kikini mu lea matua vave a tele vave foi ia ai mai se foi o tele ia ai o le tūlanga tā ua ia o i foi e tilo ia i le fausia ina o tātou fali tūlanga ia smoke alarms kai pe o ko ia nga o ko ia kele ko pera ma ko mea nga ia ma ko la ia ai longa o ia se pisingisi kele ia pia pea e ngia la ko me fa pena o la tu alam nga e pe a mu ya lua ya o le menga le fa mai o e pasi mai pe pasa ya o le me o le si foi na tu langa ya tolu lo le fang mu le wala nga la e va ve ke le ala fang mu le ya tele fali ya tauna tele ni va en o fali tauna yel tu langa le paul tu langa
sa ngale muna ia nafio le remove ese mai el au fainga luenga o fungus no wa ai o le pai luma wa ese mai ia fungus fo ie le fai ke si o nga ia ai ona le turanga fo le wa nga pala kamanga ia o kile ku se me tupu mai oi ia tailo i pena fungus ia le funa ma weni si videos le lo mai ia nana pi fa se mai fa fo ia ni si pusa isa nai pe wa mo kaule engi o loko iso ye kongpe o le mena sa yele popole nga foina le na filtilo foi ia ile mumu atu lea ai na mana ia kilia inga mai leo luma na nafi ale lau ke vai ku videos nga pe fa se e fa fo pusa isa ai wo iPad is o percas wo ye ngai vai el menga wo iPad is o percas wo ye ale ayole afole ayole fale ingo Frank wa ye fale ingetun ole wo akwa mai fa fo me ia po ke le lo pole o finga lo nga pole me on tangata na watu ye ya ai o me umai ya ole mana ia ole vave ia leo ya ina ia mafai ora kilia ese mai kupe mea Frankie e mu pe awako ke ofu oko e kai awala ole si me tupu mai ia li Fofogamua ole wa mu apa fo ie tu me apa me ai apa tu me ai fo ie me ai tu apa ya ai man tu fo tatu se le kai va o ia ka ko mo tangata fo ie lawa le anga wa onga wa ma ai wa kwa kai mai is te pe afa pe ka kala le ava ngola le e pule ia ka kai ala ku a ko ya e unga ke wa uma e nga lu su me mai kong yo ala ku mu ai o ai le se me nga ke ye fu wa lu nga me na e awe il tata wa tunu wa o tangata ma tu wale ia vai fa nga fkinga nga wala au mai leo le sipika le u ye le ai ma se mingu kusa le mau ke mau mai o le anga I uma kwa I kanga kaya nga solo ku iluma I fale o Frankie so fa pe so le vai ele fio ese mai le asa le o ku ia o le si foi la mia na o vai ia e fa lava ia wai ai lungo me ia sa vale ia tatu tangata ia mana o le ese mai mana tua e fa ngo fia le mu palasi moku mai le waya palasi le kuku ai lalo pe al me tawana we al menna na le na mata wo mai ana ngang makfa longoa ole asa fa ku ka ko ese mai e ka kile fa la ku sala pe ama se lua mingu ke nga mako fa le mu mai ina ola fa poloka le wal ya ai e ka kangino mal mako ke fongi fa mai ya kala abang ale anai o ese mai nga ko ke fala lave me nga fainga luenga which is sao le ya la wa lakun ngal menga sosoani o le si foi la mele al tata watunu weta wana tilo yai o le ele fa ya na fui mula nga luenga na olato fa ava no ale le ya I taimi o fala lave fa pe ina ia mafai ona fa atino nga luenga le ato to ngatai ale orka ke le mele o manga e kau fuile mu ale manga mai fo e kau fai o ko ia ku ku ima wa ku ia talo fai a tatu le bea le fai kakala ai a ko ku puela mar spaka voile ia ko ki nga inga ko foi da iele mai mau ko foi mal vaila ku ie ko fuie ko ia ai so ia a tonu ia se taimi la tamai le mai ia vola amala mala mamma nga fanga faile tatu tru waile na pa waile ole au pu anta le ta u mai e se ta si fala vela vendana fia stasio malu le mano o lo ma u fa talanga fa pe o se tamai titi nai ta ia ele lima o nai pu ele live o tanga solo ka ke o foli li mai ava I ko nga me va pe kusa tu sa ele o ango ile tangata lea wa au mai ile o ango ia to atasi esa no vai to atasi le kamekikile e kosoa mai ai makwapu elele ya telefonia le sia wali ai sei ale melia o le langona o le alofa ka ngofia ku si mai ko fa di masi mai lo ar kanga kaya wo koso mai si kama ngole o le ka wo kula bango e pu e le wali ya ka koso eles se tu lang fa le ole mele we so le wa makua le ko ngole se mia ai wa makua se fo le fucking ngonga le kai mi se o nei me o puenga o atam telefoni la ver ka vale lo ku le sipu e ala e oi kanga kalango fo kongo e kakaunga nga vanger ka vale ama fo ka kale e fa ola lo ku pu e fa solo ako
ele o toe ta ua le tūlanga ile taimi lea foi le ko ula le po ngaka le se uma le fala lave le fai le mele male la via al mena tau no fambo mo so ifu le link malo fa tai le bia fa tanto se antu le sia va ngale o le tanto poloketi miliona lilo mai e le tūlanga pe o le taati ai ia le tufanga le wa whanga solo i le teimine ia pe o se teimi la tabai e wha pe lea o na wha tofuli ai le tātu o te rungu foilen ia Michelle back to school le te wha longa tina e tofu i o toman se lau li mas fuktala le tangata i tōtasi i te tonu a inga i nuku ma fio anga li lua ia la so mai tau atu iei o la so si le fia i le whanga solo ngole mta pule le teimine ia mua o le sa fai filo inga le fionga le lipa le mia ia ma te fono fa vai fa manino foi ia le tua le malo i la lato foi o mai i le mele tu so o loa e tau ona fa nga i le tupe ma fa tanga ina i la lo lato ta iala ia ona fa tau o polo keti e tau ona faia ia ma mea i le tau ma tala fea ngai la lo tu la fono lea ia ona faia ia o lea na fiole fionga le lipale mi savai ia maua fo i le taimi o tu muane ia e to tele lava ia te fono fa vai o no mafio anga mai tu malo sa awai ia o ana na file na mata tuai ia o le video le na o maua po le live le na o maua le live ame le lua ame sene ile live radio Polynesia o le tulanga ile fono tanga male minsta o tina mata mai ta maliro tina e onu mafio anga manga so tai mo fa wo o le ala na fa manino mai ni se tulanga o le wanga i le la to fo i matanga renga wai pel matanga renga tonu le fito i tonu male poloketi ni ave il tato malo la to le e mai el ta yala ya i tu malo ya fa manatu mai tu malo la to fo i e fa manatu mai report ya batu ya o le plan e fa ali el tupe wa tinai e fa ali el tupe ya e fa pena umame i le matanga renga le e mea tāua no apoa mai an nafia pe ona e whetalai fo i tolus fulua miliona le whaasoa mo le back to school. Ia. Ea o le ana whamanino mai e moe whaawowo o le tasi 8 miliona le safsini le au mai. O le whapea mai o le tupe fo i le na tuaina na uma mai ele 5 miliona taluai. Ia. E mantua fo i na uma i el paya inga le uma mai le 5 miliona le o le poloketi ta miliona il tausanga o le mātou whata inga o le mātou fon whawai ma le tu malo na ngata miliona lo ni tolu ia e a le lawanga e mai mantua e na umawaina le anavatau ale fast ina ua whanga solo la to roadshow na umai e le latou whaupunga e whapea e te wha mai e latou le miliona lea le 5 miliona lea le lawa o mai e lola pe ona sa no le fionga le lipale mi ale u fa manino le mai e le afo nei e mo fa wo nafi o le tasi 8 miliona la lena le la amai le la fa nga solo ele back to school ia ona la o le tasi 8 miliona na e umai a uni lona fa nga ina mantua foi fai pilioka ia le fai masina tonu ia le fa nga ina o tino tupe ia a whapela e o atu ia tune mo umalenga ia nga fikila ia la 2 miliona le malo fo le utula nei le sa au mai la to anabatau e 2 miliona le tau sanga fa so mai mo poloketi o ina tonu ala le au mai le tolu 2 miliona le na fesiringia fo ia ia e fa tatau ai pe ia ona sila fia le fo na fa mala mala mai ai mo fa wo a fai a mai le tasi 8 miliona le a le tu malo ia e ova ku male fafe ia kanga kongo le ku malo ia ona tilo le e alu le situpe ia le tupe to e mai
Mari. Ea, o nala e whai ngofie, e ona tai whaatino, e nisi polo ke tipe ai, nisi mei i le tupele tui. Ina ia o aku ia iuni, ua uma le whaonga ina le tupelea. Ave ko komuli i poki, au mai le vaivaenga, ave tonu le i poti, ave ma le plano le 2 milionga le la fiki mai a Julai. Ina ia vave ona o mai le 2 miliona mwhaalu loa. Awane i poloka, o tisale mea tanu ala le nsano ele whenga le lipalmia. Awa nei poloka. Ia alu pea e whawa wai. O le mea le na uloa lewa ne wa whai ele malu. Tunanga whai lele o le amai. Ia le outle le porkalame le tumalo. Fua ia paketi o ati na e ia wa whata oto. Ma le vai atu. Whaili poki longo winga. E o aku fo i atun. Ele i le vai inga o le tas 1 miliona. Ma tō loa i loa le au mainga o le 2 miliona lea. Ia maku ua i fo i kaipei o le mea le na tupu mua i le paia inga uma vai. O lo umana wa ai atu i le wha amala mai na mai e moi wha ua nafi. Ia ua manino ai fo i lai le isi tū lea o le tatou poloketi. O le isi mita o puali e sa fasiri le kulanga lea fongo. Wha waulau, saunanga, lilo we. O le si tu na o apoana nafi o le tu le na wha pia mai eile ia moi wha ua iaila lato ta ia la fog. Ia. Lea o lo o iai tonu, le tofi lava e le sui fai pule o ia le tai fono. E tai fono. O lana komiti. Sui fai pule. Ia. Awae o le taiala leo te ilo e ui o le ngata mai il taiala. O lea iei le va le lea o le filifili atu e pitonu. O nu i taitas o lata u tangata i te tonu al komite o le fon whaamai. Paunga ka iala o le ngaka ilo malama lama o te le ilo po le taimi wawen toi whai le taiala fau lea. Ia. Ea, au lea sape sa fisiringia fo i le iluan nafi. Au lea e tali mai la i le Minster, ai whapea mai. O lea ua iei le whaka le kapeneta. Ina ia tofi lava e le whaipule ia lana komiti le fon whaavai. Whaipule po le teitai fono lido mea. Ia mankua kai fongo ngā le ke le ngā whaipule al fast le kai fongo. Ia e mantua o e le o whaipule Ia, o lea lai whai mai e tofi la le teitai fono lana komiti. Tofia te fono o na o iei le pule te fono tofia el komiti. Ia, o le mela leo ke a whai o se whaingale o la ofisiri na pe ana o iei le press conference ang o ke le iei. O ofisiri ngia tunanga whai le leo ana whiala na ma iele ta ia la fog. Wale mako, a wale mako komiki. Leo ke kausao ko au iele mako komiki o whakai ka inga ni Ia. Na umal palota. Sa wai po te se ma u whalongolo, wa kofi mai, wa kofi komiki a ma kopi kongo. Ai le isa mua se tai ala i ni zui. Na o le upu ai ana whai mai, ma tau whalongolo te whai mai. O le whai mai e kofi mai e le whai pule e lang komiki. Ia. Ia umale na ai whai mai, ia o le whai mai e mai e le whai pule anga komiki kongu, komiki le la abako lengu. Ea, pawa na o tala whea ai ke wa o loa ia mātou api tonu, tofia mātou tangata i lātou wa ai. Ma lātou titilo o i lātou ia lea e ngā lue man nofo i tonu o pitonu, o le whioanga mali tu malo. E lea la ke whasiringi, a po lana kai minga whai erika ia la whai taimi na sui ei le whainga whāwai. Wai peila la lango atu la ulo langona ile langona male fesiringia foi ele fionga sa fa pito ia fia mena mi mata afa o la kai minga fai ele me fo le wa le ele o mangingo o le la wa le vanga mako fa longo wa ko kofia o 2 weeks ago le nga feo i mer komiki le wa fa le nga ina ma tau komiti wa o le skanga nga kofia mako pikongo e ko ya lu kongo komiti le a le la wa falonga tia 2 weeks ago or 3 weeks ago nga feo i mai e komiti fo ia e faile le tala le abatu ia swafa abatu pepa fa now ina ia mafai ona tu fa mal sala le masfulu la so o la nga fasili o le timing o le ale kai minga fai ele wa le vanga umanga ko komiki le ale fa mai wa ele le afangi le tulanga le
le ta ia la fou. Ia. Le ta ia la fou. Ta ia la fou le fa ta tia mai. Ia ma le fainga fa vai ia pe ana na sila fia na foi na sa no mai la fionga le li pa mi el tulanga le ina wa fasilingi el finga lo le sa fa bit la fionga fia me Ia. na fa pe mai la ulia o le na fa el kapeneta tonu na fa ma to ia e pule ma to tulanga fa pena le le ofasilingi le pule ai pa wale me le fasilingi e tato teo ia la me e ta ona ele ta ia la e ta ona ele fona fa vai o le fainga fa vai a faila le wa yese ta ia la fo we suia ele ta ia la le pe ona failo mai e mo fa wo ia o te loa wa manino ia te fono ia a tonu foi o lela au mai inu mafio anga mai tu malo ai ona silafia o me fa bengi ia e kakaunga na malama lele ia i tangata le taimi na fai ai ma tofinga ia na fai wanga sawa ngakula i mai au le fai pule ko fialanga i komiki ai sa muli ele kala le e fainga le langa ai manatu mafina ngalo tangata ma vesi ai ile tu langa le ia le si foi la tu langa ta ua ali Fofogamua Ia. o tupe ia ua le toi mai le poloketi le talwai Ia. e mantua e ai tupe e ai tu malo lana toi la tu tupe Ia. il poloketi le talwai po tatia la ai wa yai le fofuanga e fa tatia ai mo le tupe le ai peitai o le paloka le nga le ka u fa wa ta ofia le tu malo information umal paloka le la il tupe le so e te tau na tilo o ai le komiki nga faia le plan le o ai komiki nga le outinga o ai komiki entitled lau ko ke o faile me le mal polo ke kile e fa umalei Mari. wa le la wa nga i mai la ma le komiti fo e nga va ala la tau ia la tau 2 miliona fo le afiki o kupela i kongo le bank Ia. e wa te lo tu langa na le wa kasui saingi kasui mea umanga ai o sui la le plan lenga ave o ile matanga wenga tinam tama ita Mari. e wa fa te inga fa yo lenga ave le plan o fa le o nga fa le fase la wa fele ko koi kongu i ai o mai la committee fo e se la ko fo nga fa ka ki ai o le mela na tauna fisinia fo i tulanga le i me fa pena ile fele lo nga o mea wa tupu mai i fon fa vai ma le swinga ile fa pe fa ku se le anga le swinga le ona sui mata alia le matulanga fo i tato saval valle le ta yala le ta fa tuai langa ta yala le na au mai le committee ia tato ina ia mafai ona saval valle le ai o le tulanga fo le pe on sa no le fionga le pa le mia ai me sa tupu matulanga fa pena iPhone 5 ele asasa phone 5 me se me tupu ai Mali. I tulanga fo le e fo le management le wa ai le lava le au fainga wenga le na yai ile kulanga mfa pena fa fitaulina e fete ena imana tum finga lo le tu malo mal committee tulanga fa so tulanga mfa pena la sa o le sa no ngale finga le lipan mia pero sa una ma angal mta pule ma na yai o le press conference la mo fa wo wa ma wa fo le loa ma le sila fia le tata wa tunu ia nisi o mea ia la na nga ile malo e tasui le o manino le ia nisi o tata watunu Le malo fa tang ai le o manino mayala po le atunu le so a me le tu fan tu ilol ta tu se le ni le tua le lo me ne ai se kala ne ol paul mele le au mai na ol fai mai ta ba pe fana o mana o mai ai committee fa ya tu le lisi o lo wasa whanau ia malo ingoa ia o te lole pepe whanau o le whamauninga o le whamauninga sa o le ia oe o lo wasa whanau lea o oe o le kangaka e ngofo i Samoa o oe o le Samoa nga e paloka i le i tu malo lea te loa o le o tulanga na le ai le iai masitala whape mai e a whaini o le aso lea le la tufa mai sa lauli masifuru lea e pe ona na iai ona le fanga solo pe le fa kali le in mai o le kasi ke si valu milionga le awala e faile tala e o tupe e kailo o le ale sa unga pe o lawa yai po le
le in lai ko kompe a fo le tuai fo ona sa wal fa so fon fa vai le ling ma lo fa tang ya ya ngal tan tu tel no ile mele ya wai oni sio mata pu nei la wo ta fa lo ngoto fo ila wo o tu ni sio ta sanga le fam si donga pe a li lo mai ia o la wa ia le pe ya ona sila fia fo le tangi le HRPP ia ona fo ina fai le fono le HRPP la towia ma fa ali mai langona le fia o ni sio tu malo I mata upula vai e tō whinga o te fono, tō whinga o komiti, I tūlanga na le o whiawhia ai, ia pei o le tūlanga whailele o le amai e nisi o tamaa mamatai fo i o le atunu. Le tūlanga whailele Fofogamua. E pei wa wakule pule malo si ale malo e kokofi ai ia tangata o i tū malo, o le mea whito I tonu lawa I le I tū malo ia. Mari. E sa o whasiri fo I nisi o I tū malo, e la vea ai mamato. Tūlanga whailele o le sila fia le lei e tangata o le pito nuu ia ma le alfio anga ia ma le lalawhanga. O na tangata lai ai o ai le wha maoni, o ai le sau wha inga le nuu, o ai le palo ka I ngei. Ia o ai lai o le tūlanga na, o ai e le te tau ana tōwhia whapea o se tau I ai le tai fono. E le kakauanga kofi whapea ngase komiki, e te tau ana tōwhi I lunga o le tangata e ngalue mai, o le tangata e lavalo na sila fia I mea kau whai ngā whaai unga ma filfilinga, o le tangata e mawhai o na ia surveyinga le ngu uma le fio anga o mana onga ia la olo o iai, mea uma ia e tau na whatu polpolo ke ti mātina ia. Ia, o le tūlanga na, o le tūlanga le wa ia, o le pea o na sau no le fionga le lipalimia, ia, o le upule na au mai le anabatau ma le road show, e o mai lo le fast, e pule le fast la kupolo keki. Ia o le upu, ia sila fia, ia o le o kupe ia o public money, it's o kangaka uma o le atunue e ana ina, o le peo le tūlanga na la e whaanga o le malia, e fo inisi o le tatou atunu. E langona le leo ia I le tūlanga na o loo whaali mai le fina ngalo. Ia o leo loo au mai fo ele I tū ale malo ia la tau whamanga e pei ona ia ile anafi le il press conference a moe whawowo ia mara saunoanga le afionga le lipalimia. Ia e le fete e na ila o tatou lipotina. E te tau ana tatou maramlama le side lea, ia ma tatou maramlama fo I le fina ngalo tatou nuu mai tū malo. Mano whaptai, ia wai i na ea fua mai e le file mu, ia ma le whea I na I o le nu, I le tūlanga fo I lele, e se le mea la e lalango I le whina ngalo o le tū malo, ia e se fo I le mea le tau mwhai antu le teitei whono malana komiti, ia e tau wha a nganga I le tūwhanga fo I lele ma le wha ngā ina, ia ma le wha ngalo e ina o le tātou sele, ia wai sa o ele usau no nga lilo mai ele ngi kupe ngis o ia na tupe ia e fa nga ina malufilufi le malo o tupe atanga tutongi la fonga I tutonu ma fa fo samo io ai le fa pela o le a pule ia pai po la fa ele o ie ta uai te ia me ia ta o ta ia e te ta ona ta to sita ia mai te ta fo ia ona usta ia nga va pe ona ia nga va o ila tau I tono komiti ta sia li. E moni, awa I foie maka I eile tūlanga foile leo le whainga malo mapulenga le lei. Ole a onga mua le na whai ina ua mātou pale mai I le a whaingi, I le komiti o le whonu whaavai. Nā ngā I meil matanga luenga e whai lea o onga le meo pulenga le lei. Ina ia mawhai o na iaile tūlanga fo le le ai mase mea e opu ina ai le whaasoa lea o le se leni le la au mai. Ia awane I tele lesi ai titi lesi lua, awane I tele I se ati ina e fo le makua le kingo mai ase mea ngale avaku wā, whakakia kia lau, whangavao malau, sapelu vai ane le, lauanga ese vai ane le atunu. Ia ai awhangi. E pulea o e le me ke whaia.
O mea nai pulenga le leia sa o vai foi au e wanga I men mutanga luenga tina mtama ta ifatino onga e peio ina la langwa e lo tama natu le faso al tato malo ele te foi ile atina e lo o tam file tato malo e fai e peio le tulanga tonwal na ia ile me foi le ia fai a male mautinoa e tato te sa vali lungo le track le pulenga le lei au fia tangata uma ia sa o mami o tonu ia fa mauina mea uma ina ia awane I tulanga foi le umange e fa mai sole a ko va ai o ko ia wa cool fonga fa le fiko le ainga la le al polo ke kinga fai a le ai o ia le no uma le fio anga ina istanga ta matua most vulnerable people ele mafai na maua se tupe le se mea ya tina e o tulanga umana fa pena ia male tulanga foi le ia ta imua ile va ai mole manuia o iluma o Samoa wa ku pengi ngala fai ia ki nga el ka ko ku ia makua ma nga ia male o te lo foi le na ta ingana la ia le malo ai awala na fa tasi male tato sa valia o le track le ele ngata o le malo au tatou fo I tangata o le afa o ngaina wa o le tala moni a le mata ua Fofogamua. Mari. O ai e fa o ngaina le poroketi. O ai, o nu umafio anga. O tangata o le tatou atunu. So e te tawala o na iai se tūlanga fo le le tatou fe oi ai le whainga o le wha tūlanga o le tatou poroketi I alu yala o me mamama le ia ona matanga o fia lo la ia le. Ma lo fa tai lilo ia tonu le ale umai I le tatou fa so ma le tatou fa malam la mai no le tulanga le ia wa ia o la vona no sil fiel pa ia ma le malo le tatou tru ia Michela le taimi foi le o toi le lufu finga o le tatou se le nile ina ia fa tofu ia no o afio anga matanga ta uma o lo ia tono ia I tu malo e fia o le tatou tru ai le tonu ina tanto por kala mail ne ia fia le mai ya tonu le son na fifi le na to lo wina ile am tanga fo ngal ngal fam sidonga le divers fo so na ia le tato criminal mention and nafi e sale ya wa le sa o walu le fatau tonga o le tato lo le sili e le afionga ya maunga Precious Chang e pe ona mai mo fo il tato tunu ile tulanga na ile fatautonga na nafi ai mawal tala ia o lo fa nga solo lava ia ila to foi moli atu le sa moli leo I fala fasaina tula ilumal fa masinonga ia o le matala noa nei male lo ia na fatautia le criminal mention and nafi o le tala ia tia ia o le mea masani ala u fatulanga ia soi e toi a pia kuai o le final ia molianga leo ia po o le whaatalia o sanatali ia po o se sa ilinga fo se loia I tulanga na ai o te iloa o le vai so fope ia o na manino le a wai tawan tatou o na tatou loa ia msila fia fo il tatou atunu ia po ai o ila tau ia sa tu mala upapa ia wa newa a pia ili court po lewa nga I tula ili whamasinonga ia ai me sei fo o le aile I maua se tatou tala atu I le atoanga o le tulanga fo I le whaapea mai ei nisi o tala ua iai fo I se tase o ali isa iai le lisi lea mai la tau sa whaali o la tau fōlinga I leo ia lewa iai lana fuafua awe lana tangi o na o le tulanga le whamai le talwhea ngai le whaali ali o la tau mai ngoa ma tulanga whapena ia o mea umana o le a malamlama I le tatou atunu upe a whapea a wale whaasolonga I le tulanga fo I le wala a whaile hearing mea ua whapena alala I le whaatulanga nga le al whamasinoga Leli malo fa tai ia atono ye le afo ia le mata pu foi le sa fianga ye male fianga ya nai pe te fia sa no ia I lilo mo ia o te ilo lewa man ko fa ka wa ye lo se me la ve ia la ukenge le mfainga o kala I wala nga fo ye lo conflict of interest on a nai o lo to lua ia o le case le I le va o naima ma le sunga visesio
Ia o lewa nawa watu le whamatalanga le fionga ia ngal malimana po le tō whaia au tanga vaia. I tūlanga o le whai unga le whamasinonga. And o le wa uia mala umanatu mawalunga o te whaalolongia le whai unga le whamasinonga. Whai unga o lo waiei taimine i le whamasinonga. O nisi mei tua atu ma mea o mawhapena ia e hando lala le iti o la kou o leo leo na au maia ia le mata upu le whamasinonga. Ia ai o le tūlanga nai le tātou tala, e le mawhai ona au tau tala e ti te o lea fo i mata upu po e whaisa ulangona masa umanatu iei. Lea ngai e ino uso tanga i ana nai o le tangata o lea na tangi le mata upu lea Fofogamua. Ai whao ngā le lipotia a le a fionga i angal malimana, ia walawa lea mo se sila fia le tātou atunu. Le lei ma lo whao tai, ia a tonu e iei malisi mata upulelo mai awa. Ia a tonu e awa nau sile tuai. Ele i maua misi i unga o su e ngai wha tau le fionga i anai. Ia ma se tasi voi lena masalum ia le tūlanga i peo le ia le liki a tuai tua o wha mtalanga i peo le tua ia. O te iloa, ua lava le saunoanga le fionga le li pāle miela na press conference. E whai mō tātou le nei taimi. Langa le ele i au mai se tala mai le matanga luenga o leo leo. Ia, ilo ua i tū o se o le tō luona nai. Ele i o mai ase wha matalanga ia i maa ua. Malama ai ngai se tūlanga o ele mta upu. Ai i le i tū wha atu se tala. O te au mai le fina ngalo le fionga le li pāle mia. Leana ia saunoa ai lana press conference. Ele i yeise whai unga ma o laua ave na ave ala na tala male malus. Ina ia makwa isa ili a se mea i vaenga ia. E tusai o tūlanga lea pe a whai whamaunia. Ia. O le tūlanga la lena e kake a mai a alfa matalanga na walawa na e ripoti a ile tātou tala fo ile tūlanga ia nai. Ai i tūlanga le maua ainga, ia olo o tāria la walupe o maunu. Mali. I le suenga malo le malo. Ia, e respect for the process. Oa, o le whaanga solonga lea. Pe sa o pe se pe a Fofogamua. Ia, o tātou uma o tangata e ola i lalo le tūla fono. Tātou whaatantali pea, o le tangata fo e whaatantali atu i le whaai unga e au mai e le atua ia i tātou i le mele nei. Ia, o le nā e whai mo i tātou ai o le taiminei no maa inga mo le sila fia le tātou atunu ele i o mai se tala mai le mtanga luenga o leo leo. Te hiloa olo o whaanga soloanga luenga malo le malo le tūlanga lea. Lele, ia, malo fui le on sai le mai vai matau whapene ia le whaingo fia, ia malo a le on sai, ia malo foi le lava pale. Ono le inisio i lanto le fsili mai, o toi whai e se me ta o se forensic audit te le timi nei po le ale, ta tianga o le matau pu mo le sila fia le mano le tulu le fsili mai le luia. Wa foini, wa ngalo ia te au na whailo atu le sa no mai na interview e pesta tu singa o le sa vali. Mali ofisa o le o la tau ia le tatou malo le awainga ia so upsa ile o so upu i mo le fionga le li pāle mia mar kapeneta. Ia lea na interview e pesta tu singa ia paunga ia pole o le sunga fata tala le ia o ia le min stato no au tupe maua o lea la wa na ia whailoa mai ai nisi o mea tāua mo le sila fia le tātou tunu o le tūlanga i lana ia le lātou tilo le lātou committee toe tauli maina le li poki mantua foi o li poti le na sao no le fionga fia me ta atia ai se i o atu le whainga malo fo ele fai e sa la tau fai unga le lau aku lo le whainga malo fo o le upu le na whaunga mai o whamatalanga a paunga ia o lo whapea mai e tele mea o lo i te tonu i le li poti lea ele o e te tau ona toe ilo le lei mantua company New Zealand lea tus na whaia Mari ai o le tala la le na o maua ilana saunoanga foi o lo whapea mai ai ele i whaamali e inga le o ki kai mea ianga ava asa ili mai lea mea ele o mauatu ia ai o mea foi o li poki ia mantua foi a auditia ia mea whapea kai peia o mea ia whai i fungwha vai e ave loi o ki ka wha mai
le fai mai e avakuli siki o whaakaunga le asoama sa papena. Ia o tulanga tonu ala na le whaapea mai ia paunga i lana saunoanga na ele o umatu mea na i o ile tusi na whaia le suenga. Ma le wa au mai whaale atoa i whaapea na i le li poti ia. Ona o lea ele i whaamali e ina. I mea na provider koe kako. O le officer nga o le su ekusia ngiusila nga i ngei ta local office i ngei. Lea na tu umai e le ngā ruenga la tu te whaia. Le sa ili ngā kula ia o mea ia. Ia lea mai le lipo ki ele atoa. Lea lawa toi mana na o i lole malo fo e move. E whaile ngā ruenga. E koe sa ili mea umai o le talala le nā lewa amai le malo. O le lato ngā ruenga le nā lewa amai malfa manino ngā pau ngā wae. O le efasiringi al kako wakungu. Ele o malo lofo el fasiri. Lan me la koe loke ele li poki pa fai mai ele se mea o a faina. Le lau fa manino mai e le lato manatu man lato va ai. Le komiti le sa iai tu se toluton. Tilo iai. E alanga le whaamalia inga, e alanga le ise mea o kupu, langa le whaamalia ina le su etusi. I mea na abatu e tapa mai abatu e sa ili ai mea umanei, i poloketi te tele ia. Tolus fulu mea na ave, poloketi ama mea umai na whaatino i tupe al tata watunu, una o sifuru tolu le na su ina le su etusi, el kampani su etusi. Pe o le tala lea apaunga, au inala le ngata mesa o malam lama. O le tūlanga tāua. E au whaina whasiri e le whionga le li pālmia nei vai aso nei lana press conference. I nisi o tūlanga e ono o iei tūlanga lea. A wae mautinoa o e Fofogamua. O le lako e alu, o ke lofa i koe alu le sikako o kupe koe whai ele ngaluenga tele lea ina ia mawhai o na tino mai. Ia ai tātou tālia i le se saunoanga whai le whionga le li pālmia. Ia po le atonu lava ia le tūlanga o le a tūlai mai a le whamani nonga na nei au mai lunga o le tūlau al tātou mālo le interview lea pol whatatanoanga lea pesta ma paunga. Na o lo ia whamani no mai tu laio na nga il mālo i tu su e ia mea. Le link mālo whamtai le lo iawa a tonu. Ia o le silaf sit o se company Samoa po se company mai fafo nei o lea la wha ngai o ina ia le isi la sanga lea o le su ngalava le tas. O te le mai ta watu yale. O ke le mai ka wa. O ke le musu fe ka wa. Kulo manatu na o ye na wa. Lai fa fonga mentato malo. O awe faisa o ala uia manatu na o ye la uia mafau ina wa. Ina o fa alongo la to file forensic. Le mele o fa per. O hai a faisa local. A faisa local company. Alenga o maile international company. Wale palengi la wana lo wa manatu na wa. Wale palengi la ke lo kusalewa ka kokoyo. E koe su a koale le ala wo mai ka ngaka o mafaufonga le leima. Tangata e te le anga va ai tulanga le ale la koe kau sa ile ka kou I po aile tangata e sa ili ai ke ufa lama mai pango pe okay ma ele se tato fe au ia fa o tulanga le o le fi manna o le malo tato talia foi tulanga o le fa tino le malo po la tulanga e o ye na ta whaia le tala foi lele ai masalo e umai ai unita tau whamsinonga lilo mai. A longa winga ke vai ko fo. E o me al World Cup la fai foi ya ka ko whamsinonga e kausanga fouso. Ia, o tūlanga le nā le wa va ai atu fo iai. Ele i te maua mai ase tala I le tūlanga le case le awhale alili. Ia ai o le mata upu le pe o na ia mo le anga e whaasanga le whionga le li pāle mia mais. O le awa au mai ale tala le ngata mai o la solo se fulu ale masina le nei e tu uina mai ai le whai unga sa o email ia o loka whai kakala I le mawhailota mana o ia whaamala malama le tata wa tunu o wai te le nunu o le to au le tūlanga whailele o le manino. Ma le noa po le aton o le ale reason o le ale mafua anga walai o ne toi tuu le mea I le asolua te folu. Mankualen kako whakalikali mai le asolua o February.
Ia ai o le mea na uta email ia le lawyer. O uta email ia le tamaita e prosecutor. Ia ona o lo ufia malama ama to se tala tato tunu. O se mafuanga le na mafu ai ona le au mai al fai unga le fionga le tamaita i famsino peta ia ne ele ia mai se tak. La sa tanga ia ile le tamaita i lo ia ila ofisidi. Ia ele tali mai ta ia ona tatia i lo le fa pe se ia tato tali ia la solo se fulu. Ia po la se tala wai o tele ia to fasili mai so le se le o ka ika se o le fa masingo le fa ia fa unga fa mol mol. O le kai mia ma fasili ale o la haere kai mia mai so le o fa manino atu fu. O la solo se fulu. Ia tato te le watu o te fa masinonga ma le fionga te fa masino na fa unga tu ina mai. O le meta se o tu la sona o ma mai. Ia a fai fo yeses tu langa ia o le asila fia lava el tato watu nu. A velo leo fa tava mole tele gang fa te tele lilo ma yava ile nga wenga fo ile dinga nga le fiafi to wina ia ma to fa be atu ia mo pele ma lo seletino fa be fo ile le gang wal to ino le tato to nga te leo a inga e ma le kale si te te le tu lo so fo ma ma to le stofi tato olia ya ona o le uto no mai le sa le fionga ya le to ma le por kala me nga i fo fa va e o mai lo fina to lo nga le tato filo inga so Partai tele lava Fofogamua alof kele ko ia le ata wa fai kama fai ma mention mai ia ulanga por kalam. Ia ai partai tele a Fofogamua tato fai lo ila stofi le lofa malanga le le tua Samoa o se au ndanga le wa fo ila mai mo fa Fofogamai le nei tu la le aso. Ia ile manatu ia sa fa pena lava ona tu inatu male mafai ngata i awa ia le mai mo mai se tato watunu o la fo se me wale tauta mali i lau Fofogamai ia fa malulu atu le nei fo i taimi o le aso e tato wheloa i le alofa maleanga leo le atua i la stofi ma fōringa au le leo Fofogamua ia on tato to tala noa i fo i la ia lea mai te au nei mai Samoa manuia tele le afiafi so fa soifua ma ia manuia le fionga ia lelo maiava maina vai le sui o le tato wala leo pe o le Fofoga atu i lana tutua i te tonu Samoa. O le taimi lunga le wanti o lewa lo se fulu minuto te nei le tu lai fa o le taurunga na o le tautua ia ma o le o le antatu wanga iatu i antatu tala mai le Pasifika ma la langi suia leo le foa pa tasi mai le fionga ia le ia taua manga lo iso mantu leo lo titi whaitama le nei fiafi antatu filo i la so antayao i lo na lofa ma lo nanga le nei manuia la singa o toi a e usi mai ala mai mo malau Fofoga i tala mai le Pasifika ma la langi ia ona so antu ele ma le polokalame o le nganga ifo o whaiva. Talaflava malo le soifua o talafou le Radio Samoa. Mo matu mai Palestina ma Israelu, o tangata Palestina o atunu alapi makulupu te te ia Israelu, o lato whaidoa le langlangoina, o la asanga fou ua io ina neia le kapeneta Israelu mo le West Bank. O mai afolasia le minstau tupe Israelu o Bezalel Smotrich, ngā io inga le awhai e whaaffaingo fia i o na pule ina e tangata Iutaia, lau ele o Palestina, ma ia tā uai o le awha o pēo no lātou whasiotia le manatu o se setete mo Palestina po le Palestinian State. Tā ua le BBC o tu ai ngā whaatūrangana nei o mea e au mawaitangata e soli tū la fono i le vaai le tū la fono whaavao malo. Pa mai lo whaataria le saininga o le ala sanga e le whaatono le militeria Israelu. Awa whaaleo e nisi tangata Palestina le ripoti lea no lātou whiwhewhe i nei suinga, ma le ātiri una i ai tangata taito atasi e whaatau o lātou ele, ma o whaingoa ele Mahmoud Abbas le presidente o Palestina o nei la asanga po ngā yoinga e matau tia tele, ma o wala awa i a Amerika ma malo au whaatasi i a whesosoani waweane. Ilone tona, mo ripotia le CNN whapoleina o le Perenise ma le Princese Welese, William McKate, i le mataupa whatatau inisi o whamaumaunga fou, waaria e mai e whatatau deri o Jeffrey Epstein, wa tele ai le mauripoti matala tangata i le temi nei.
whaamaunga wa tā ua wa whaamatu mai le mitanga ruenga o whaamsinonga Amerika, pe ona whaamaunia se so upu ma le Kensington Palace, na ia whaeroa i se whaeroa inga matu stala, e na te whaamaunia langona ia o le ali Berenice ma le Princesse, ona o le tūranga e pe ona langa i nei whaamaumonga, ma apianga i le Parlemene o Britania, ai mai se rea tunu. E tōru waso o whai malanga i Berenice William i Saudi Arabia, mo sana malanga ta amilo, a lo whai aneide suenga i le uso o tupu sa lesa o Andrew Mountbatten Windsor, le au lo o loto roto iai, malona fo ingoa i le amata upu. I New Zealand, o le tangata lena ia whao o le oti tangata e toa 5 sutasi i whale tāpua i New Zealand i le lua pese puluiva, wa ia whaamatala le whaamasinonga o piri i le asaranafi, sa ia langona ina le fosi o ia, e tau tino i mōrianga sa whenga iai maia, ono o tūlanga onga i tonu o whale pui pui. Lo tau mawhai nei le ari i e whaata atia ese lona i o ina ona mōrianga, ma e 5 aso lo whai ai le mata upule i rumo whaamasino i toa tolu i le whaamasinonga o piri i Wellington tone. O le whina o le ri i lea o Brenton Tarrant, i luma o le whaamasinonga o pili e whapea, e le i ai o ia se tūlanga na ato toa ai sona malosi, i le temina ia tali ai i mōrianga, tau whaatupu whaalavelave, whasioti tangata ma le tau pule pule, whasioti, mōrianga ia o whenga i nei maia, a whai a manuela na whinau lea, e toi fo i le mata upu le whaamasinonga, lea na alofia ina ua ia ioi i ona mōrianga, i le masina o mati lua whenua spulu. O lo fina o fo ia piri le whai unga le whaamsinonga, le e solo atoa ai le whare pui pui e au noma se palola. I au se tālia le atula i luma le whaamsinonga se tamai tai mai me le pone, ua tua ia le mawaina o le sidia ma le tasi tesi ma le whamiliona, o se tutongi na tuuina iai mo se mata upu whale tū la fono, e ui ele o ia o se lo ia. Whai mai le 9 News, o le tamai tai whaso lua tau sanga le matua mai Surrey Hills, na pu eina leo le asaranafi, i le mai o su enga na whaia. O tā ua o le tamai tai o se tangata whai ngā ruenga le ofisa lo ia, lo o au fia, ma sa ia whapea o ia o se lo ia, pei tai, e le ise whailonga tau le tū la fono, e le ai fo ise tūsi pasi wha le tū la fono i Australia. O li patia whaamtalanga mai leo whapea, e fōringa na whaatino fo i le whainga whapea i tamai tai lava lea i seisi ofisa lo ia, sa ia i le lua whese funumareiva. E 5 la mōrianga o whenga i nei maia, whainga tau whaasase ma o toi tala i tua, whaatadieiro na whaamsinonga i le aso se fuluono, le masina nei o Februari. Ma le tala muri ma le atu Marasala, o tangata tipo tiane mai Amerika i le atu Marasala, po o Marshall Islands, o lo whea ngai ma whainga tai de tūranga o le soifuanga i astaitasi, o no le whainga tā fo i na tadia le lei e tangata anuu, ma whainga tā le soifuanga toi tau amata wa iei nei. O le Marshall Islands, le isi atu nuu ma le Pasifika, o au fia i le ngaio inga tele lea Amerika, o le ABSA mai o tangata mai fafo atu Amerika, i la tau elo i eini wha maoninga e mawhai ei o nau mau i le malo tele. Whai mai o le vanga le ICE, o le Immigration and Custom Enforcement a Amerika, na tapu eina ma tipotiane na i tangata ia i lo lato atunu, o nisi wa tipotiane o na o nai soltu la fono laiti o mata upatau ta vale. Whatara noa le Radio New Zealand nisi o lato wia, ma lato whaeru ai le whainga tā ua whenga i nei le olanga, o no le umi re teimi sa au mawai i Amerika, au le utoe whafo i ane i o lato atunu, o le vona tu ua. O le isi tūlanga na tā ua nisi e fōringa, o whaeilonga i lato o ni tangata soli tū la fono, o no ngā yo inga le ice, ma ua matua i langona i le whainga tā o le soifuanga i aso te tasi. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua.